Вирокун бидерен баран манна жокосу бурука акылдыгы турсага билип онна вирне кирибер оттон олагана эге эгин жем болбуда. Курду просто сочинение суриян, изложение суриян. Ол уйракка кирибер боллагана студиялар балларда. Хореография, фольклор. Онна бу Алексей Прокопьевич на студияларда разговорный жанр де. Ол разговорный жанры талбытым. Онна разговорный жанрга Алексей Прокопьевич на кирин сынага турарамет. Казагы отбак багыта олагана. Бетчогойн бар булагат. Олортон тут киремин монолог акпытым, комустабытым, чатуга хадырбын бартны көрдөрбүт. Ондукунан мун 10 баллтан 9 балл бытым. Бит товарым буллагана 10 баллтан 10 балл быта. Ондукунан разговорный жанрга Алексей Прокопьевич студияга кирбит. Бирагым битен себи. Бем вирагым буллагана туга дипломнаем бир педагог культуролог кен. Бу верене хаҗамын каябдым. Алексей Прокопьевичка басты 2-нче бисылла кайыракка килбидим. Онна спектакль турбута, акакайралланы ден. Ото турбута. Ол спектакльге өньябдым. Почтальон ролун өньябдым. Олнон веракка кирәттәгән харазы тукка. Нирба гастрол турне. Бастыгы гастролы Алексей олагана театр юмора сатиры ден, онон гастролдан театр ден мандыга биткен. Онтола вернел жамын кетенчи биттен мандыр лирит. Театрга. Кинартыгы болун ден онтон эмедаган ханнартым олгунан баран кинени көрө артисттер көрө испер каддара бевен неловко бадык чувствую дирди. Кини хакыйлык не көрдөкпүнө артисттер көрдөкпүнө каддара бем кыбыстырды. Көрүм барамын. Оны мандык каддара мандык өнүккө барды, мандык өнүккө барды дем баран бидде ол бир Костя Барашкаптен ол кини орул предлагайдабыта, оннан бем кайдак болор эптейден бем болудан көптүм. Хатамыта жака. Онтола кинагалларамын. Кинага улда болду. Театр уна кино уратылары ден театрын боллагана в основном утурированный болар. Пасыллах бу зрительдиге терден мандыканан омуннаран каатан каян. Онтон кинен боллагана реалистичный болуктак. Жону боллагана экран нөңөй айтактак. Онна театр колура спектакль турар боллагана эн бидде көрдүргөн онда сыгын уруктак. Хөблүк жаргын булт. Буну айтмыртык хөблүк. Туруруму сылбын сетиятыбын улган баасылардак буллакана караттан агалан жугадан бирак. Олукпан хамай жиктиргөнүмөттөн ойокпун бастыгын көрүтүлөр бар эди. Кийин устар бага хана бар эрере онны өлө Канада, онны сөби билеме көрөк Канада, онна качынады. Хамай чаңыл кайрулбун этеркем хок тойдака мин ороллорбун барларын өбүлүмүн дейм бар. Онтон бага ханам ден бу үлүли театр бар. Алексей Прокопьевичка бу материалист паунага мин колбора бу театрга ого жөнкелланд. Осколны битерет таган харазыга битонно. Киндерге бу идиллен, үйренен, артыс кайдак болорун үйренен кей болдум деп бар. Оны киндерге улган макталдым деп бар.